MC wa Masinga ya kati Joshua Mwonga na munyanya wa Kiva Alphonse Mutinda measia naongi nyama kwa numelatini ya serikali ya kaunti ila itoiwe isione sio mayasi baimondo eisa kulikilela na kwa mabadukani ya maiweta tamethi itwe maimenwani ya mwama tongo inondo wa kutinda ni ya MC wa Kiva Alphonse Mutinda ya sekana wande isa kulazimithio kwika maundu amwe na ndena mwanya wa kusungilana na atongo alamethi itwe mayoka kumumangia kisioni kwake Ben Musau no kutweleza atongo ya mainene ya Kithioko Masinga ni mawetano nginya makonu milatini ya serikali ya county na ila itwaigwe isioni ithisio na pala maweta baimondo eisa kulikilela na kumabathukania weta tamethito maimenwani amwe matongoi ni kuondo wa kutindania kwo ithie tikekala tukasa kuiwe nani ando no matonenge nai nyekindu kimwe na isenda keka ndikathia pando ando mayira ni yunene ya siasa bau undikeka nono nembo angithe kando ala mekwe na mailemo maine ngopone project sio ndile siku kwa ni county through the governor kana siesele kwa within nono wewe monenga ni wambeza ikawe ngombe Kithioko na monenga ni wambeza ni wewe mwene chao ni wewe mwene ngombe kana diwi monenga ni wambeza ni wewe mwene chao kana diwi mulandi ngaunenga beso munde angigweli Masinga ukandedenza wile sioka itwe kati ya kununu ni wolati ni sia kwa nunu ni nyengo ne chao. There is no way utono dissociate MCA na project ile siko kwa kisio ila mone wiye tambititie na manenge kuzoya kundabya makosa makwa mone wiye makosa makwa ni kutinda na Mwonga mheshimiwa Mwonga ula ni wa Masinga Central na Masinga Central ibakanite na Kiva ward ni sindu mbingi muno ila ngwatianiana Mwonga mheshimiwa Mwonga diwa ikanai nene ni naingeka na ndu yakwa na Mwonga tia tuyane twikenai umundi ethiwa makosa mangawe muno ni kwithiwa etinda na Mwonga umundi twibandu ni ba ni na Mwonga umundi kitindo kila na tinda na Mwonga nitakwanangana ai kitindo kila buvatone keu nanye ngeva ngibitisa mundu ngikala kitindo kila na tindo mundi andeke ndikweko ni namba intention ndikweko tangwenda umuthiricha niko ngivukuma kila chaivite na ngeka kila chaivite. MC wa ward ya Kiva Alphonse Mutinda eweta wende isa kulasmithio kwika maundu amwe ndena mwanya wa kusongelana na atongo yala methito mayoka kumumangia kisioni chake na paindeto bai ikauma kanywani wakwa bai kiko kithuku kikauma kulani kitona kumwikia ndoni betikilia kwikia andu ma Kiva ndoni na ndikeka nongi tonasio no ona moga kwithuna nyana kwa nikenda mono ndo na kwika geka ondu munonie neka na KMC wa ward ya Masinga Central Joshua Mwonga ni waweta itina wakunena ni ndawa inavikie na unyaye kwa masivitali ni kisioni cha Masinga nongi nyama ende na utedia wea wowa kusia isi ya udhukumi wa serikali na mono isioni sio nero kutavyo sio la mwaliona isi Masinga kuinda hawa na Mwonga na asi yekwenda tabwa oni ungi hospitali itu ina usuje ndawa na nego ne wanengo bwana na kwa nena kala kisio ketu tedia tudengo nena kana mwa siata nunus umundi baito nero mukulu yandu make Kithioko na muitenge umundi mwa hospitali ni mo kwata nao mwenda kwa nela mundu wa hospitali inda wana itinenga ni tebeza sia ndawa aitwe kana ko bwana nyondo umwe ni thaitha ngai
na ngenenga numa masinganda yala manza kuye na ngenenga wame ibela ni ndai ya na indi na kuna unembeza siya utukuwa ngombe wati ndo no dete ngombe ndoko ngombe ya kuyichao Wingo. Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV, nye nita wa Ben Mosau.